Takeaway naki MLA kabam juk ketiap seng klem dalit pai su patba haka uniform ke bangat mu bangan yele election ngampat ju I jendat ya kanu ka party bat ngampat ju long indiscipline bat ngakwa on IP ke way ke clarification of hindup ya syai ngade ke NPP bat lada kadon dak weipat ke jingpen kre ke pangasngu don kamman le ngan sa pentip ha itai puar dari kumbakalok menta ngam kibin re kam don kanu ke jingi jengai bat nu re ka sulong ba ki nong yalam jong ka party ki bedon ha ka sarkar ki long ki bre ki bubur kam ti kumangi ki MLA ki bedon syabar jong ka cabinet papin mudur ba nginya selok wat ya kendu si ya kedu ikinong yalam ru kalau ko kelas sibut namar ba kilong kibriu ki bubur kam bat kam dei kijing sisha ngatarai hakini kita yo ki pna ki baladem pilayo I bangalalik tur lang but ki leaders jong ka party NPP pilayo I bangalong discipline ban nakwa ban pensyai kadari kani balada don mano baya kana kumno lada mi nakasentur jo nga katray tikan bahab opia sangap swat bat ngan sapen I bahabang iwan bat niyale ya ka election ngiwan da ka purpose ban serve yo pat om yalade kasuki kawan kasuki kalen bat umdon mano bala man ken try ya kata kasuki long menteri bat tang namar bangam de bangam la bangatri ki kam bala ben syat angat ka constituency jonga kadang dot kam yang ki schemes ki projects ki basateng ki dangbun wat kerki kadang bun kapuar mat ngadai ke NPP bat ladang ala temu ban peri kata ngin siya pentip ipi bat ngan sawan siya ka election hak takapur nambar nga taray pilayo ihi ngim ju kentiap sing klem dalet thai su patba panyele biang ya ka election kon ka politics kala nang per kanang musnem pila nang UI kita kijingayan na kuway kasing kamli kabatamay nadu 1972 ngatharay pat don uway ru une kalido baklamlek na kuway kasing siya kuway kasing habadawa kajing dawaru kamli kajing dawa simen bakwa bor bakwa power kumukiong ringi wan bat gi wan lang bat ki agendas jungi kilong clear kini ki jing dawa jong ka constituency jungi kini ki de ki happen dem kajing kular hab yaban bat kum bakalong menta ka meeting NPP kat bakhot ngalen bat ngam pinum yu I yang ba nganlong indiscipline ngatharay ni hak mani pikir katan pinung yo ngawru yang mangan ben inu nganum kondem ru inu naman hak kajingya telun jong kajingya day lemba ka politics kumboong haktin pareng kidon ki ups kidon ki downs henry ka discipline ka bangidi ban pi hak kajing long senior ka jongi kalong kabadon kam hadu kata-kata kenang bangin hikai ya gitu ki badang wan thamai ha ka politics kumno ki di banya chakman bat kumno ki dei ban bat ya ka kular balakhlei ha ka for election